hariho abahungu bagiye gutinda kuzaza bashaka kubera ubukene, bashake bashaje. Ibyo bizatuma dusubira inyuma cyane kuko twagwiraga kubera gushaka vuba. Ubu noneho hariho perte zitatu. Hariho gutinda gushaka, hari abapfakazi batabyara, hari abakobwa bagiye kujinga, hari abahe bifungisha akifungishiriza ku bana babiri. Numara ugende wifungishe, nubwo ga mayimayi zibikora muri buriya buryo, ariko hari n'abandi ba mayimayi bo mu bundi buryo. Ibyo ari byose nawe kurabyumva. Ariko ga nubwo hariho ibyaha, hari ibyaha bifitiye inyungu ubwoko. Swate nko gushaka abagore 10. Bifite inyungu ku bwoko, bifite inyungu ku miryango. Nzova muri bino bihugu mfite abahungu 20, mve muri bino bihugu mfite abahungu 30. Uri umupagano ufite ubwenge. Hari bashiki bacu bamaze kugira ico kibazo, akagenda akiyambura ubusa, bikama bisakazwa. Ikintu novuga, tugomba kugira urukundo. Ariko ninde wofata video ya mushiki wiwe akayitanga? Mushiki wawe muvukana ko ubwoko bwacu bwarangoga n'urukundo. Wowe ubonye iyi video y'uyu mushiki wacu, ni gute woyifata mushiki wawe muvukana ukayita? Wabikora? Umunyamurenge wese, umuntu nazoza abafite ubushobozi bwo gukwinka imwe, ta kibaza zakwa kandi baze bamwakira kandi bafata umukwe neza. Nta kindi gihe hazobaho guhanguka kungana n'ukuri ubu nyine. Ndi mu kubona abakobwa benshi agatwara inda akagenda akayikuramo. Imagine wowe wabonye ifoto y'umuhungu musaza wawe yarayapfuye, urupfu yapfuye, uragiye ukuyemo inda, wenda yari y'umwana w'umuhungu, wobaye umuramplasa wa wundi. Sawa, murakoze. Ndivuga nico gikenewe cya mbere. Hanyuma izina ryanje nitwa Museveni, bakunze gutazira ide, n'izina niswe n'abanyeshuri aho nigaga, naryo baza barinita, ariko izina niswe n'ababyeyi ni Museveni. Mbese iryo ngiryo rindi ry'agatazirano n'izina nakuye mu ishuri rya ide. Rero turi hano kugira ngo tuganire. Ibyo tuza kuganira ni ibitekerezo dukeneye gushitsa ku bwoko bwacu bwose, abanyamurenge, umunyamurenge wese ahari ku isi, kugira ngo ababimenye, amenye ico kintu, amenye ikibazo dufite, amenye n'igikenewe. Kuko azabaho ibintu usanga hari ikintu gishobora gukorwa n'umunyamurenge umwe, hakaba n'ikindi kintu gisabye ko communauté yacu y'abanyamurenge twese dutegerezwa kuba tukizi. Kiki kibazo cy'ubukehwa ni ikibazo abanyamurenge bose ku isi bategerezwa kumenya. Umuntu wese akaba azi ngo iki kibazo turagifite, akamenya n'uburyo bwo kugishakira igisubizo. Rero icyo tuja gutindaho ni ikibazo cy'ubukehwa bwacu, cyangwa ubukeya, kuba turi bakeya. Ni naryo jambo tuza kuvugaho cyane. Urebye impamvu ituma abantu batororoka ubu ngubu, imyororokere ya kera ya mbere yari imeze ugereranije n'iyubu, ikibazo ubonamo, difference ubonamo ni iyi? Twasubiye inyuma cyane. Nuko tugira ikibazo cyo kudakurikirana ngo tumenye abana baba bavutse ku bwoko bwacu, ngo tumenye ngo uyu mwaka 2020 cyangwa kuva 2020 gusa 2023 umubare w'abana bariho batoya ungana gutya. Kubera ko tudakora ico kintu titwobimenya. Ariko nanone twirefe tugerageje gukurikirana tureba amaperte dufite, ibyo ari byo byose biragaragara. Hariho perte nyinshi, habayeho gutakaza abantu ku buryo umuntu wese abizi yuko twasubiye inyuma cyane. Twagiraga inyungu zatumaga twunguka, abantu bakagwira, ugasanga ubwoko bwacu turagwiriye. Abasaza bakera bari baratekereje, kandi batekereje neza, bareba ubukeho bafite cyangwa kuba ari bakeya, biyumvira kuza bashingira abana bakiri batoya. Ariko pour le moment byarahindutse, hariho abantu bari bashaka bafite imyaka 40.
rero kuba umuntu ashaka afite imyaka 40 dufite izindi perte muri ko mubona z'abasore bari mu gupfa agapfa adashatse adafite urugo atarigeza abyara, icyo ni ikintu kimwe kizatuma turushizaho gusubira inyuma. Ikindi urundi ruhande ni abapfakazi bari mu gupfakara ntabyare ntanashakwe, ugasanga aho ngaho aho hari indi perte nayo nawe murabibona ko ari perte nini cyane, uruhombo rukomeye. Igice cya gatatu ni abakobwa badafite access yo gushakwa kuko abahungu bari kubashaka aribo bari mu gupfa. Ikindi kintu kiri mu kwaba ubushobozi bwo gushaka cyangwa se inka zarashize, kubera rero gushira kw'inka ni ikintu kizatuma noneho umuhungu agiye kuzaza agerageza kwishingira wenyine, ushaka ubutunzi, haveho gutinda. Noneho tuvuge nimba ari abakobwa bo mu rungano rumwe n'abahungu, ugasanga bamwe babuza abagabo, ugasanga noneho abo bashatse babandi batinze baje gushaka abandi bo mu kindi ciciri, kuko ubutunzi kuba tudafite inka ni kimwe mu bigiye kuzaza bituma habaho gutinda cyane. Urumva hari amaperte menshi hasabyeho kwiga, buri munyamurenge wese akaba yicaye azi icyo kibazo kandi tukagishakira umuti twenyine, kuko nta bandi banyamurenge bariho batari twebwe. Impamvu rero abantu twasanze impamvu abantu badashaka bakiri bato, usanga umuntu ashaka ageze mu myaka 40 itatu n'ingahe, urumva ni ikibazo twasanze c'ubuzima cyangwa se ubushobozi no gutinya nyine ibintu by'inkwano, kumva ngo wanyoye ko inka 15 hanyuma wewe ugiye gukwa nk'imwe, ni ibintu biteye isoni kameme. Ariko wowe uravuga ngo byari itegeko buri munyamurenge wese, tugafata ko inkimwe akaba ari ibinkwano, nuko twabonye. Ariko rero ikibazo abantu ubu nyine benshi twitwa ko wenda inka zashize, ariko ubuzima bamwe niho bwarazamutse, bamwe ubuzima bwarazamutse, ubushobozi barabufite. Ico kintu kuracumva gute ku buryo umuntu uva hanze akaza agakwa inka 20 kandi akazi kwa mu mafaranga, wewe uri hano ugakwa inkimwe? Ico urumva umukobwa wo kwemera ari uwahe? Noneho mu by'ukuri ku ruhande rumwe hari abantu mu bwoko bwacu bafite ubutunzi batunze, ndetse batunze birenze uko ubutunzi twari dufite mu gihugu bwari bungana. Ariko nanone urebye hari n'abandi basubiye inyuma cyane bakenye, bari mu bukene buruta ubwigeze kubaho igihe kuva tugeze imurenge. Rero ico kintu kubera aba bantu bakenye hariho kandi ni benshi ntabwo ari bake, byari bikwiye kubaho, hari hakwiye kubaho abasaza bakicara bagashiraho itegeko, apana kuvuga ngo abantu bose siko bafite amafaranga, kandi barabizi ibyatubayeho. Abantu baranyazwe, ni ijambo rizwi, ryari ryo kwicarirwa mbere y'igihe kugira ngo tugerageze gushaka inyungu ibintu bifitiye akamaro ubwoko, kuko tujuru kwiyongera kwacu ni kimwe mu bizatugirira akamaro cyane. Rero kuvuga ngo umuntu uvuye hanze yozazaga kuko ashaka, ariko nanone hari itegeko, hari ikintu cya estimation ubwoko bugafata umwanzuro bakavuga ngo umunyamurenge wese, umuntu nazoza aba afite ubushobozi bwo gukwa inkimwe, nta kibazo azakwa kandi baze bamwakira kandi bafata umukwe neza, kuko umukwe arakenewe. Kujingisha umwana w'umukobwa ntabwo ari cyo kimwe no kuvuga ngo umuhungu wakoye inkimwe, urabyumva nyine. Ariko rero hariho ikintu njewe ntari kumvikana nawe, mu gihe bibaye gutyo habaho ubusumbane mu bantu, kandi rero barabo abantu bafite ubuzima bukiri hasi cyangwa se basi bakenye, muri ico gihe nibo bazajinga, ari abahungu bazajinga, ari abakobwa bazajinga. Mu gihe ufite ubushobozi ni ubona umugore, example turabibona abantu bo hanze, urabona uko ubu ishako nyinshi zigwiriye kuba diaspora,
baza hano bagashaka abandi abahungu baviriya bakaza gushaka abakobwa baraha, kandi hano hariho n'abahungu kurumva, ariko tujuru kubera ko umuhungu uri hano nta bushobozi afite, rero ateresa umukobwa aramwemeye kurumva, narangiza umukobwa amaze kumwemera, nyuma haza umudiaspora amwandikire urumva, namara kumwandikira kangaha muterete ahita ata urya bari kumwe hano urumva, kero ko yakurikiye inyungu kubera ko wowe uri hasi urumva, muri ico gihe hazabaho ubusumbane, uzasanga umuntu uri abantu bari hanze aribo bari gushaka, nibivuga ko umuntu azakukwa ashaka uwo hanze ariko hari itegeko, ico gihe ntabwo byoba bikibaye itegeko, hategerezwa kuba iryo tegeko ribayeho rigafata buri wese n'umudiaspora akaza kwingima, kugira ngo n'ubundi umukobwa uri hano ntaca azaba ari kwirukira ati ni hahandi tujuru n'ingimwe n'ingimwe. Noneho mu by'ukuri icyo navuga, hari icyo iyo bavuze ngo 8, umuntu atanga 8 bivanye n'ubushobozi afite. Kuva na kera ingimwe bayitaga ngo ni inyegeka, ikaza kubyutswa, bakaza kuyibyutsa kubyutsa 8, bakabyutsa wa 8 igihe baboneye izindi, byamagaho. Erega ubukene ntabwo baye none, byamagaho. Bavugaga yuko baje kubyutsa 8 wabo, bafataga inkimwe bakayikwa, bamara kuyikwa bakayikwa ari inyegeka, niko babyitaga. Hanyuma igihe bazabonera izindi, nimba ari 3 nimba ari 4, bakagaruka, bamara gushika bakavuga ngo twaje gukiranuka, twaje kubyutsa 8 wacu. Basanga zimaze kuba inka 2, bazabongeraho wenda izindi nka 3, ubundi 5 ntabwo bazita ngo ni inyegeka, bagakiranuka, bazarongoranya inkimwe, uwo nguwo aba ari 8. Ariko bivanye n'ukuntu ubwoko bwacu bunyine ubukene bumeze, cyari ikintu ni ijambo rigomba kwicarirwa n'abasaza, ubwoko bwacu abasaje bakicarira rino jambo kubw'inyungu z'ubwoko bwacu, kuko twasubiye inyuma. Nsubiye muri iri jambo, twasubiye inyuma cyane, dufite amaperte, dufite perte ko turatakaza abantu tutigeze gutakaza kuva tubayeho. Hari abasore bahaye bagapfa badashatse, hari abakobwa bagiye kushinga kuko abo bashatse ari abo ngabo bari mu gupfa, hari abapfakazi batakeye babyara. Kera baracurwaga, ugasanga ubwoko bwacu umupfakazi bakamucura, umuryango ukicara iryo jambo bakagira uzamenya uwo mupfakazi. Ariko kuri uyu munsi abantu bose bajega mu ikanisa, n'udashoboye iby'Imana noneho bose bakaza bakihisha mu ikanisa, yanashaka akagenda akifungisha kugira ngo azaza akora ibyaha, ariko bidafite noneho ibigaragaza yuko yakoze izo byaha, akirengagiza yuko umugabo wiwe afite icamwishe. Ntamenye ko mu bakwiye gushaka umuti w'ikibazo dufite abarimo, wa mupfakazi nawe agomba kuba parmi ba bandi bazoshaka igisubizo cy'ikibazo dufite, azikisha umugabo wiwe aho kugira ngo agende abyara abo bana bazogirira akamaro ubwoko, amenye kubikora muri izo nzira. Ntamenye yuko ari esheke agiye gutera ubwoko. Rero icyo kintu ni ikintu kigomba kuba kizwi, umunyamurenge wese akabyitaho, akabona ko ari devoir yiwe. Gusa ku muco wacu kuva kera umupfakazi yaracurwaga, agacurwa na muramu wiwe, akamumenya, akabyara abantu. Ubu hariho abana benshi b'abapasteri bavuye ku bapfakazi bacuwe n'abaramu babo. N'abapasteri barimo abakozi b'Imana, barimo abantu bakomakomeye. Ibyo titwobisuzugura, uwumva yobikora. Icyo mvuzeho ntabwo mbihanguriye ngo mvuge ngo mpanguriye abantu guhanguka, kuko niko bifashwe. Ariko hariho abantu uvuka kuri uwo mupfakazi udafite umugabo yitwa ikinyendaro. Oya, si ikinyendaro, si ikinyendaro. Ikinyendaro si ico ngico. Uwo bita ikinyendaro ni umukobwa wabyariye iwabo. Uwo mwana niwe bitaho ni ikinyendaro. Ariko umupfakazi wacuwe
abana baba bafite imfizi. none se dusubire kuri ico kintu wenda c'ikinyendaro c'umukobwa wavyariye iwabo, ibyo nabyo wenda birakenewe muri iki gihe kubw'inyungu z'ubwoko, ko umukobwa ashobora kubyara ku nyungu z'ubwoko nyine kugira ngo yungure ubwoko, umwana agahabwa agaciro. Ntagiye mu by'umwuka cyangwa se mu bijanye n'imyizerere yacu y'ikinyamurenge yo kuba turi abakristo, mu by'ukuri tuzajingisha abakobwa benshi, abakobwa bazajinga kuko nta bahungu bariho. Niho urabona kuko intambara zabangamiye ubwoko izi zimaze kuba muri iyi myaka ishize yaha vuba, nizo zabaye mbi, twafushije abantu benshi ku buryo mu bigaragara hazojinga abakobwa benshi cyane. Rero niki nshatse kuvuga, iri jambo ubu nico gihe dufite abantu bahangutse ariko bihishe mu ikanisa benshi cyane, ari mu bagabo, ari mu bagore, ari mu baki. Donc communauté urebye ukuntu twari tumeze kera, ubu nyine niho bataye Imana cyane. Ariko no mu guta Imana buriya hari ibyaha abantu bakora ariko bikabagirira akamaro. Ari umukobwa wabyaye yiyangaje muri afere yo kubyara, tuvuge nk'umukobwa w'umunyamurenge akavuga ati jewe ntabwo nshoboye iby'umwuka, mu by'ukuri ndi umupagani, akavuga ati ngiye kubyara abana, abana bazabagirira akamaro ubwoko. Barimo abantu bagirira akamaro ubwoko, barimo abantu bazagirira akamaro ubwoko, mu by'ukuri bazakora imirimo itandukanye, bazavamo n'abakozi b'Imana. Si igitangaza ko umukobwa ashobora kubyara abantu bakavamo abakozi b'Imana, bakavamo abapasiteri. Ndetse no mu miryango y'abanyamurenge harimo abantu benshi babyawe n'abakobwa, none se ntibubashwe? Gusa nuko habayeho ikintu cyo kutemera uruhande urimo, ngo uvuga ati jewe ndi umupagani, ubyiyemeza ugume hariya uri umupagani wideterminye, uri ku ruhande rwawe udatinya. Naho ibintu byose ni ibintu byo kwihisha, bakaza bakihisha mu ikanisa. Arabizi ko ari umupagani, noneho nk'igihe yogiye ngo yidetermine nimba ari umukobwa ubona ko atakibonye umugabo, akabyara akagira abantu, abo ngabo bazabagirira akamaro ubwoko mu by'ukuri. Kubera yuko urebye hari ibintu bigomba gutekerezwaho cyane, kandi ndaguma mbitindeho. Hariho abahungu bagiye gutinda kuzaza bashaka kubera ubukene, bashake bashaje. Ibyo bizatuma dusubira inyuma cyane kuko twagwiraga kubera gushaka vuba. Ubu noneho hariho perte zitatu, hariho gutinda gushaka, hari abapfakazi batabyara, hari abakobwa bagiye kujinga, hari abahe bifungisha, akifungishiriza ku bana babiri, yabyara abana babiri ngo reka twifungishe. None nk'umuntu uri muri Amerika karatinya ubuzima, uwo nguwo ni ukuba adafite ibitekerezo byo gutekereza ngo yumve n'ishaka, kuko ishaka ntabwo ari akantu kamwe, ishaka ni ibintu byinshi, si akantu kamwe. None se hariho abantu babyaye abana 15, nka mama yatubyaye turi abana 15. Sinzamona ko ntabwo turi benshi mu by'ukuri, turi benshi se abana 15 ko yatubyaye, twarakuze, yatureze neza. Mu by'ukuri twakuze neza, yatureze neza. Ibyo gutinya ubuzima nk'umuntu uri muri Amerika ufite ibyo agaburira abana, uri Canada ufite ibyo agaburira abana, ngo karatitira ngo yiganye imico y'abazungu. Dufite iwacu, nubwo uri muri Canada uzagaruka, nubwo uri muri Amerika uzagaruka, nugarukana abantu n'umugisha ku bwoko. Urabizi ntabwo uyobewe ikibazo dufite, uzi ko dufite ikibazo cyo gutakaza abantu. Numara ugende wifungishe, nubwo ga mayimayi zibikora muri buriya buryo, ariko hari n'abandi ba mayimayi bo mu bundi buryo. Nibyo rero byose nawe kurabyumva. Nsubiye inyuma ho gatoya, hari ijambo nigeze kumva ryabaye ku mugabo w'umunyamurenge. Umugore wiwe aragenda arifungisha, amaze kwifungisha bari bafite abana babiri, ngo buce babana baja mu ruzi baratwagwa bombi. Urumva mvaga izo nazo ni izindi impact zizagenda ziba, kuko ubyaye abana babiri ubutezemo impfu, baza bavuga ngo uwabyaye azayiga no kurira.
none se nubyara babiri abazapfa ni bande muri abo babiri harimo abazapfa. Nico gituma hagomba kuba gutekereza ku bwoko umuntu wese akumva ko ari devoir kugira abantu. Nico nohimiriza abantu babyumve. Uri muri Amerika yumve ko ari ibyiwe, yumve ko tuhaye dutakaza abantu, abone abantu baye bapfa. Abantu nibazoza banyuza ari amafoto y'abahungu bapfuye batarashaka ku mbuga, uzurira ari kumenye no kwihoza ni ukubyara, kuko abo nibo bazatugirira akamaro mu gihe kizaza. Harimo abazavamo abapolisi, harimo abazavamo abasirikare, harimo abazavamo baki, harimo abazavamo abapasiteri. Izo department zose, ibyo bintu byose wumve ko ari inshingano zawe. Ntabwo ari ikintu cyo gukora umunyamurenge umwe, ni ikintu tugomba kuba tuzi twese abanyamurenge ku isi. Ukiraho twagumye kuvuga cyane ngo kororoka, ariko ikibazo ntitucerekeza ahantu. Ico kibazo tukiadresheje nde cyo kuvuga ngo kororoka ngo community yacu, kandi tuzi ko imico yacu n'idini ryacu ritabiduhanguriye byibuze gushaka abagore babiri, kandi abandi bagiye bashaka bakuze ntibagifite kuzara abana barenze 10. kurumva, kandi abana 10 ku mubare dufite turacari bake cyane, nubwo byara 10 je numva ari bake. Solution mba numva muri ivyo bintu mu gihe ibi bintu byabaye tukavuga ngo twororoke, biba bisabye ko umuntu aba afite abagore babiri canke barenze umugore urenze umwe. Mu gihe imico yacu canke se community yacu itabitwemera n'idini, ico kibazo ni bande kireba, ni bande tukiadresheje kugira ngo bororoke, tuzagwire, tugere ku kigero natwe shobora kuba turi domine muri Kongo, tukaba dufite abantu benshi. Nta kindi gihe namwe murabizi muzokurikirana kino kiganiro, ndabizi ko kizagera ku bantu benshi. Nta bundi higezeho kubaho guhanguka bisa nuko, kandi ko ndabivuga hariho abantu barabizi benshi, barabizi ko bahangutse. Uwahangutse wese yakagombye kuba afite abagore guhera ku 10 kuzamura nushaka kugira 20, kuko bifitiye inyungu bwo kubera ko utogira abagore 20. None se abo bagore 20 bose ugiye ubabyaraho abana nka bane canke 5, urumva bo babana bangahe ku bagore? Mbwira na tegereza abagore 20, none se urumva ugira abana bangahe? Simba hanguriye ngo mvuge ngo muhangure. Oya, njewe ico nkeneye bahangure. Noneho hariho abantu nyine bagira ubwitwazo ngo idini, ariko ico kintu noneho ubu nyine iki kiganiro turi gukora tikireba ibijanye n'idini. Sinzi uko wenda bishobora guhinduka, nimba ari imico, nimba ari idini, bikaba ngombwa ko nkuko wavuze ngo abasaje bagomba kwicara barangiza bakavuga ngo umuntu agomba gukwa inkimu. Ubwo rero nabo bakavuga ati umuntu agomba kugira umugore urenze umwe cyangwa abagore barenze 10 nkuko wabivuze. Kubera iki uri gushaka kuvuga ngo abantu nyine bahangutse, ntawe uzemeraga ngo yarahangutse ngo aribo bagira abo bagore barenze 10, kandi nta babyemera ngo je narahangutse. Muri ico gihe tuzaguma kwa kundi gusa, ikibazo kizaguma ari ingutu gusa. Pagani adafite ibyaha, ariko ga nubwo hariho ibyaha, hari ibyaha bitiye inyungu ubwo swate nko gushaka abagore 10. Bifite inyungu ku bwoko, bifite inyungu ku muryango na wa wundi ufite baba. Ese abo ngabo bundi woshaka abagore 10 wobona inkwano? Ni muri cagihega bavuze ngo umuntu akwinkimu. None se ibyo ari byo byose uyu mupagani uriho ubwoko bwacu bw'abanyamurenge ufite ubushobozi, yofata iyo nka akazashaka akagenda agakwinka hariya. Ariko jewe ndisiri Museve uko bavuze ngo umuntu ngo ashake abagore 10 n'abadafite ubushobozi bo bashaka, nubwo bavuga ngo babakwinka 10 bozibona. Hariho umuhungu nabonye, ni umuhungu rero ni umugabo, ni umupapa, yaherutse gukwa umurundi atanga amafaranga 1,000. Barabyemerewe Samire Frabo ibo nyine bakukwa bashoboye muri bino ni isuka ariko urashaka gukwa. None se gukwa umurundi na amafaranga make. Turashakana abarundi kwera turabashaka. Hariho abantu benshi bafite abarundi bashatse abarundi, kandi ibo bagize neza barabyoroheje.
ndetse n'ikindi Mm. mu by'ukuri hariho abahungu maze kubona bagiye batekereza akagenda akiyemeza ubupagani bwe akaba umupagani ariko ufite ubwenge bagiye harabona agiye mbona babyariye abakobwa b'abarundi bafite abana ubundi iyo umukobwa yatwara inda iwabo uza usanga biba bigoye gutanga wa mwana ariko muri bino bihugu ni amafaranga makeya batanga bagafata wa mwana bakamuhereza wa wundi wamubyaye hariho abo nzi babyaye abana ku hanze muri bano bantu duturanye b'abarundi akabyara umwana bakamuhereza agatanga amafaranga make cyane abo ngabo njewe nza mbashima ni umupagani ufite determination wiyemeje habayeho kwigana abantu bakigana imico y'abandi ino twasanze hariho imico yabo rero novuga ko ari kwaga kw'ibihugu ugasanga baba bafite ikibazo cy'amatongo matoya ugasanga wenda kubera itongo ritoya akiyemeza kubyara abana babiri none si wacu naho amatongo karagurwa wobyaye iyo ubyaye abantu tuzaburaho bubaka ariko hano nta karabyara abandi ntandi turi mu gihugu tuzataha ubwo rero wowe uvuga ko twobyara twatashe cyangwa twotangirira ino nta handi hantu ho kubyarira aba tuzotahana hatari hano kuko niturinda ngo iyo intervalle iyo myaka tutazi ngo tuzabyare twaratashe ni pere turabyumva twebwe icyo dukeneye ni inyungu kandi ibyo ari byo byose ntawe utarakomeretse nimba warabonye ari amashusho y'abahungu b'abasore b'iwacu bagiye bemeza gutanga ubuzima bwabo ukemera gutanga ubuzima bwawe icyoroshye ikigoye se ni ukubyara hanyuma wowe umuntu araje aravuze ati njyewe niyemeje gutanga ubuzima bwawe none si ikigoye ni ukuvuga ngo kubyara niko kugoye mu gihe ariho tuhangura abantu bahanguke nyine neza niko ushaka kuvuga hagomba kubaho kwiyemeza uruhande urimo nimba warahangutse uhanguke ariko unahanguka n'ubwenge uvuga ati njyewe ndahangutse ndi determine nzova muri bino bihugu mfite abahungu 200 mve muri bino bihugu mfite abahungu 30 uri umupagani ufite ubwenge none se umupagani ufashe umugore waramufungishe kuba n'abahungu 2 ariko ijambo notindaho nta kindi gihe hazobaho guhanguka kungana n'ukuri ubu nyine ariko rero wowe wahangutse ubizi umutima wawe uraguhamiriza ko wananiwe nawe urabibona ibyo ariho byose habayeho kuza kwihisha ariko nawe urabizi ahari ubukristo buza bugaragara buriyerekana buragaragara n'ibintu biboneka nta kindi gihe hazabaho kunanirwa ndi mu kubona abakobwa benshi agatwara inda akagenda akayikuramo imagine wowe wabonye ifoto y'umuhungu umusaza wawe yarayapfuye uzi urupfu yapfuye uragiye ukuyemo inda wenda yari iy'umwana w'umuhungu wobaye umuramplasa wa wundi ni musaza wiwe yapfuye umukobwa rero atwaye inda namara nawe ayikuyemo uyu mukobwa wari watwaye yanda singira ngo uyu muhungu uyu mukobwa iyi nda yari yatwaye nimba ari iy'umwana w'umuhungu niwe waruje yaraje kugira ngo azazibe cyacu sibyo rero nimba ari umwana w'umukobwa w'umunyamurenge ufite ishaka wabonye ko yananiwe iby'Imana agomba kuvuga ngo ngiye kubyara kubera iki batobyara hari bashiki bacu bamaze kugira icyo kibazo akagenda akiyambura ubusa bikama bisakazwa ikintu novuga tugomba kugira urukundo ariko ninde wofata video ya mushiki wiwe akayitanga mushiki wawe muvukana ko ubwoko bwacu bwarangoga n'urukundo wowe ubonye iyi video y'uyu mushiki wacu ni gute woyifata mushiki wawe muvukana ukayita wabikora kubera iki abanyamurenge mutogira urukundo okay ubivuze neza ariko jewe nibaza ko nta utoyitanga kubera ko wenyine aba yayitangiye sinzi nta uzi uburyo zigendamo
ariko biba bigaragara ko wenda ari we wenda wayisendingiye umuntu. Dusoza ikiganiro cacu tuzasubira tukugarure, tuzakora ndibaza iyi deba tuzayirambura niko numva, kubera ko tuzayirambura sero n'ibitekerezo by'abantu. Hanyuma rero Museveni turagushimiye kuba twagutumiye nawe ukatwitaba, hanyuma ugira ijambo bwire abantu bakurikirana Imuhira Studio n'ubwoko bwose muri rusange, n'inkumi n'abasore. Turangiye. Hari igihugu bita ngo ni South Africa, abazungu bigeze kubashiraho itegeko bababwira yuko bategerezwa kuzaza babyara abana babiri. Abazungu bari bafitemo inyungu kuko bari bakeneye gutwara kiriya gihugu igihe cyose, imyaka yose. Noneho rero ikintu abazuru bakoze, baragiye baravuga ngo umukobwa wese uri muri kino gihugu abyare. Ico gihe bari bageze kuri 35 kororoka, bari bageze kuri 35%. Bakoze ico kintu baza kunesha abazungu kuko numva barabatsinze. Bagiye basanga bavuye kuri 35 kubera ko abakobwa bose babyaye. Buri mukobwa kazagenda abyara abana babiri, bajya abakobwa bose badafite abagabo. Baje basanga bavuye kuri 35 baja kuri 75. Byabagiriye inyungu abazungu byavuyemo inyungu cyane. Batsinze abazungu kuko bariko babagwanyaho bagitoreye inyushu. Natwe rero ico no vuga ku bwoko bwacu, nta bandi bazaba abanyamurenge batari twe, nta bandi bazoshaka umuti w'ikibazo dufite atari twebwe. Rero wumve ko ari inshingano zawe, tukaza wumva yuko ngo wumve yuko ngo hari abandi bantu bazoshakira umuti cyo kibazo. Ni inshingano zawe. Reka gufungisha umugore. Nimba ufite umugore warashatse, uzumve ko ugomba kubyara abana bose. Umugore abyara abana bose afite mu nda, ibyo bizatugirira inyungu. Ari uwahangutse, shaka abagore benshi kuko nta mupagani ubaho nta byaha. Simpaye ngutuka, bidufitiye inyungu. Simpaye nguhenda, bidufitiye inyungu, bizatugirira akamaro. Nushaka abagore 10 bazobyara abana 100, babana 100 bazoreka kutugirira inyungu. Ndifuza ko iki kiganiro buri muntu biva ko ari inshingano ziwe gushakira umuti ubwoko, kuko hari ikintu cya community, hari ikintu tugomba kumva kuko twese kitureba, birakureba. Ntarindi jambo no sozeraho imvuga, sozerere ku ijambo rivuga ngo iki kibazo cy'ubukeho bwacu cyangwa kuba turi bake kirakureba. Kurafungisha umugore uri muri Amerika, wabuze ibyo ugaburira abana se? Wabuze ibyo bambika? Ko umuntu azatinya akavuga ngo njewe simbyara kuko ntaco ngaburira abana. Ufite icyo bagaburira kuratinya kubera iyihe mpamvu? Ahubwo se ufite ishaka nyabaki, wowe uri mu kurara ubabaye ukabona abahungu baraye bapfuye, kandi umuti n'uyu nguyu twese tugomba gushakira umuti wo kubyara abantu benshi baba remplace baba abandi. Ico numva nuko tugomba kubyumva ko twese bitureba. Umunyamurenge wese ahara byumve kuko bitureba. Murakoze rero, ndabashimiye cyane. Turabashimiye n'abakurikiye iki kiganiro mwese. Mahoro y'Imana bane namwe.